War digawan. Kanggo nok anak imo wong sing paling eman. Kanggo bos ayam jenok. Kanggo bos ayam. Bos ayam. Nok ini mau Kak? Iya. Kanggo bos mamo. Kanggo mamai Ojan, bos. Aye Mas ya. Dewi lan aja melak Rianti papai nada kakang temen bohong kakang cinta nok Rianti percaya buktina akang mantan keranjang nok Rianti Bapak Haji Anwar Bunda Dewi Rehan abdi hoyo Rehan enggan Rehan abdi isi saha ku emak jeung bapak masa nok Rianti wong Jawa janji kanggo bos ayam kita bos nok Rianti Bunda Dewi Bapak Haji Anwar Mama Hedeni Bos Mamo Mama Hedeni Mama Hedeni Mama Hedeni Mama Hedeni Aye Manda Kanggo Nok Eni Nok Eni Nok Eni Nok Eni Bapak Haji Anwar Bos ayam Bos ayam Bos ayam Bos ayam Bos ayam Mame Dedi Bos ayam Mame Dedi Ayah Ijaya Ayah Ijaya Mame Dedi Seumpam mitos tika Adite Gadu pamentang Mame Dedi Jaluk apa sok ngomongan Jaluk apa ya? Asal aja jaluk ketunya Kanggo Bapak Haji Anwar Bapak Nanda nok anak ibu Adi alim dikandung oh iya Omojan bari dicandung ora niat wayuan Oh ya? rapi cici kan kangelan Kula jaman hari kula cinta kakak tresno rumah tangga bahagia Maaf Bapak Haji Anwar Nyai demenan kakak Oh ya? aja sedih Bunda Dewi lan aja melang Prevensi bohong kakak cinta kepercayaan aja buktina ayo akang mata keranjang Jawa Timur abdi hoyo bos ayam enggal nikah oh ya
janjine nyata. Tobat Nopriyanti 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 sikat Nopriyanti 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 manis Nopriyanti Bos ayam Nopriyanti oh ya aye Papa Inanda Papa Inanda Papa Inanda aye rehat aye rehat Papa Ijaya aye rehat Seumpami tos nekat aye rehat Adite gaduh pamentan jaluk apa sok ngomong Apa ya? asal aja jaluk ketunya Kerungu Papa Ija Aja jaluk dunya aja waduh Mama Bella Adi alim dikantu oh ya Komojen bari dicandung ora niat wayuan Oh ya rapi siji kan kangelan Adi Sunda kakak Jawa Adi Adi cinta aduh kakak tresno Rumah tangga bahagia Ayai Esa Ayai Esa Ayai Esa Ayai Esa Ayai Esa Nopriyanti